Vanui gam tina kuki chate hozo si na bon chaw vin jingka pha Vatlha November ni sim ko Sunday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Hong Long ding December ni sim khat akipat December ni sim som le ko chan Parliament winter session chi hlading hitai tin Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju in phungdoi na hi Bihar State Sunga Assembly election ding kun cha Special Intensive Revision SIR-KT Electoral Roll Revision Bolova Voter Tamta na paitha uhi ji chun Parliament winter session a huve vu a chuchi chungchang thu ho cho ase ki teding vin akisei na hi Haryana State le Maharashtra State a election ane na wa vote ki gu hidanin Congress on ngona bolovin ngona bol jing se uzong hilovin apot chet na Congress leader Rahul Gandhi in media home sanga evidence tamta puma an phondo sa hita ji hin hi chi chungchang thu azong parliament to khom na akina na sata omte ding in kisei na hi Hong Kong ding winter session ting le Parliament 138 Amendment Bill 2025 to the Government of Union Territory Amendment Bill 2025 Sule the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 apodo adiwahi Hachi sa July ni simsom ni lekhat apat August ni simsom ni lekhat sunga Parliament session atona wachun Operation Sindur le Bihara SIR chungsang thua opposition hon Parliament to khom na chu hatin suno phau vin hi Sutia opposition ho akuna kipina omjing wangchun Lok Sabha in bill som ni pass an bolovin Rajya Sabha in bill som nga pass an bolovin ni som thum le ni sung ato khom na wachun agoma bill som nil khat pass an bolovin hi Cookie Students Organization KSO the NCR vai putha ading thlen anumin KSO the NCR President dingin nunga ning nating allies ting bem khung sai thlen do hin Vice President pu haukugin haukip General Secretary pu ngam khutin thang haukip Finance Secretary nunga chin nei thing Social and Culture Secretary nunga ablis haukip Information and Publicity Secretary nunga api hoi to thang Education Secretary pu thanglin mang Elias Mangkui Guite Chule Yams and Sports Secretary Pu Paumin Lal Elias Lala Khungsai Atlengdo Vinhi Kangpopi District Council Police Station Hopsung Lhangjol le Wapung Gamsunga Kaanilei ki bol Acre nga velcho Zanhi November ni simgit ti khosun Security Force on aga Vatlha Vinhi Meichang akikap do sa Ahom kiu git to Harbek thum sule Kanimu pabepcho Loubuh thum Ahallhah saho maya chun police on agamudo uvinahi Zelengrong United Front ZUF Kamsun Faction hon Suchi Loubuh hotcho Ahallhah nunguva Security Force so amun chuga siuva Kaanilei ki bol hotcho aga Vatlha wahi Myanmar gamsung Mandalay region le Sunset gamgila hoa Sedo zidam to Vellah ho zosi cho kato pha suhil taw vitin Myanmar junta sipai hon jan hi Saturday ni khutchun hin phungdo vinahi Myanmar junta sipai hon chumun la ho nunglo na ding chun junta sipai kolumnga an solur vin chuchi junta sipai kolumnga ho cho munchumsi akonin chuchi area chu an zolur vin chumuna PDF photo October ni sim somni ni kho akipat na satain an ki kap tu jing vin ni somle ni sagi ni somle ni get zovin zanima sa November ni sim sagi ni khuchun junta sipai ho gal zone an sangvin chumun la ho cho junta sipai hon an to pha taw vin hi Myanmar junta sipai hole People's Defense Force PDF4 sumun ki chune in somli leni ve ni ki kap tu vin junta sipai ho gal zone achan nung vin junta sipai hon thilung somle li amudo vin sule gal mancha som gupto galbol na ki mang mancha phabeb zong an chomdo vin hi Sumun chuna a junta sipai hon operation abol naw vachun junta sipai ho zong mi phabeb in thinan tu hidanin junta sipai hon phongdo vinahi junta sipai hon sumun bo chu hilovin madaya township songa phayong gold mine kiti soman tam ki khod do anamun cho achi sa August ni sim som ni leli ni khutsun an to phawvin sule August ni sim som ni liget ni khozong chun alpha cement plant chu an to phawvin hi
Mandalay region Singu township sunga khoni cho Myanmar junta sipai hon fighter jets mangchan bom hi khumvin bom puke na chun milha mi thu min thina na to vin milha mi gu man ki tong khaw vin hi thina to chunu me mini to pasal khat hi vin bom puke na chun in khat chu an sepsi na hi Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga People's Defense Force PDF le nam sipai ho chunga galbol na aman cha dingin waleng acho tha u nga cho galbol na aman cha dingin anathin so taw vin hi susikin gun chu jani Friday ni khuchun Myanmar junta capital ne pido khopian chi than waleng alui ho khela chuchi waleng atha ho chu man cha ding agu ro hin chuchi waleng a hola waleng thum cho Russia ko na ki cho da o Mi-38 helicopter hin sule China ko na ki cho da o Y-8F200W fighter jets hidanin zong ki seye suchikin ko na chun kub leader minong laing to azinu zong na pangthlonin kub leader minong laing in seina galbol na mancha dingin gamsunga galbol na ding hian lang gampama galbol na ding hizong le galbol na vanleng hongai ma ma jing hitin phongdoi na hi Myanmar junta sipai hon milham ho chen mun la khole school ho chule hoin la ho chule refugee camp ho bulu wa Myanmar gam sunga mi tamta inthina tun ho ji chun group leader minong lying in asipai ho cho pacha na sangta an pin chutia acha lo uchun Myanmar gam sunga galzona ahin thutpi te ding hitin ama pan phongdo in hi chuchi wanleng tha ho ji a junta hon machana lin ta nei ding vinjong ama pan phongdo in hi chuchikin go na chun junta sipai Loubuh ani na pa soyewin to Myanmar junta sipai Loubuh ho alin lang ho mi tamta azona pangvin hi Myanmar junta sipai hon sagang region hopsung Swebo township sung le Vellah township sung cho na sata in anabulu vin Swebo township sunga no pin khosung pumpi cho Ahallhah suhil tabango hi sagang region sunga hin galitul zong khosidi serin milham hon he sugen thina tamta thu taw vin hi sagang region sunga galitul ji athina manatu hi milham mi sang tamta hi taw vi Myanmar gam sunga vaipo junta sipai hon aunglung ding December ni simsom ni legit ni khule election chi thla sading to gon anei taw vin suchi election chu National Unity Government hole People's Defense Force PDF4 sule nam sipai chum hon adong dalu vin avaipo naw gam sunga election chi thla sa lo te na dingin pan na sa te na law vin hi hunama Vatlha sa te dingo oma hile National Unity Government NUG government a head sa na ding vin NUG hon mi pi ho thu pi vin hi Myanmar junta vaipo hon Myanmar gam sunga first phase election cho township zakhat leni hup sunga haunglong ding December ni simsom ni legit ni khule achi thla sa ding ochule election second phase cho January ni simsom le khat sang ni le som ni legup ni khuwa township zakhat wala chi thla sa ding agur we hi thuso isan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin ni khu pha